Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Биз азыркы учурда Чабай айылынын Курчабай деген жайлоосунда турабыз. Бир катар тааныштырып өтөйүн, бул жер атагабыздын Осмондордун эс алуу жайында турабыз. Жазында келип платный эс алуу болот окшойт, походу. Толук пока что билбейм, гиластарды эгип койгон гиластарды. Өтө жакшы. Таза. Самое главное, природаны булгабай эс алып кетсек өтө жакшы. Жайлоону караңыздар, природаларды. Минген таш, асалгы, Чине Курчабай, Чоң Курчабай, Королой, Айсара булак, дальше кете берет. Природа. Кечээ күнү тиги жакка чыгып келдик. И Көзөн жайлоосуна чыгып келдик. Катар азыр. Биздин азыр максатыбыз Нол кырдын аркасында Айтибес деген жайлоо бар. Айтибес деген жер. Неге Айтибес? Нол таштан ай өтөт. Ошол жерге вообще Айтибей окшойт, походу. Анан ошол жерде 7 адамдын кулачы жеткис арча бар экен. Биз ону бала кезден угуп келебиз. Ошого барып көрүп, маршрутту дагы көрсөтүп тааныштырганга аракет кылабыз. И барып көрүп келсеңиздер болот. Нол региондо ондай арча, походу, жок болсо керек. Башка, Азака? Башка жок мындай арча. Азака биякты платный эс алуу жай кыласыз. Бuyursa? Келе бересиздер, тугандар. Осмондос бар бул жакта. Азыр вообще крутой эс алуу болот дейт. Бирөөдүн мотоциклге байлап коюп тур, сурабай эле бир нерселерди. Сеники жакшы байлап өткөн да, меники кичине аңгап. Меники оңой алды көтөрүлөт, Ону кайрып таштайт. Айла берсин иштеге. Кыйынчы. Темир жакшыны карасаң кичине келет. Мунун атын билбейм, эмне аты? Мунун аты мотоцикл билбейм. Ону алда эмне экенин билбейм. Аны кеңгөзү текст. Айтып коем. Уне түркчө айттың базы. Жого жазылып турушун көрсөтсөң, мен айтып окуйттар мына. Таша айтканда Дерцкий мотоцикл деген. Детский? Дерцкий. Дерцкий. Детский дегениңе сәл кошулуп кеттим. Дерцкий. Грак кеттик, кечип коет. Planlaştırıp geldi buyursa degenden beri koşuyoruz. Meygilen noşkası bilesin yani. Şu an sarkıla olmadık değil. Hazır bir ilde aşıp düşük eteceğiz. Saydık özde. Ondan ağrı Айтибеске жүрөбүз. Маршрутту байкап турасыздар. Акчаны таппай шарманда болсок эле болот.
Ah, Ana muzdak su. Kesilir mi? Hayır. çevir çevir. Ne çıkıldı ona? Arı çaktı ona ya. Benim yan arı çaktı. Benim onu baktı. Arı çaktı o. Kolumda. Hey İsa, çaktı mı? Arı. Arı beni yan çaktı kolumda. Ha bakın. Ana o şişe bulak geçiyor. Bunu içsen dişin muzlay. Şişe bulak dep koyuyor ha. Oh. Şişe bulak, muzlak su içersin mi? Dişin muzlay. Uy. Valla topu beri. Olay bu nasıl nasıl? Tunu itti. Na. Ya dişlerin oradan burada süresi var. Manifestasyon. Şundaydı abi. Mana mayıttan tutqanımızda mana yerga chiqib turib shayra ko'rish. Kirdik dışında qo'yish uzmini bir de baqirsa bile oltda ketib uçup bir yoqqa keldi. Patrab chiqib ketdi. Ay ustiga. O suvni ichma mayitdan ichi. Qo'lim yutum bor. Ana suvni ichsang bular bilasiz bu. Shisha buloq suvi. Jugur. Noşkasında. Yol boyunda az kaldı sahip kalışına. Hepsi batışını. Yol boyu короче şişe Allah'tan su aldık. Del çarçanlı zeyleyiz. Tak oldu. Murat'tan nota tıkılı bu.
belge qarab. Бұл жағы ITV'sге қарап. Çıksa oladı da hazır. Ha onda болады екен да. О, itten çıkıp ketsek o ana üstüge. Şöyle. Qayerda? O yaptı. Ha dönüp çıkıyor. Oңайрақ жол Bu Şol oңuydu ana o nerede? Anda çıkıp ketken. так, мынау қыр менен чыксак бир нерсе кылды. Мынау чок муда экен. Арча. Азыр ITV's жайлоо ушул жер. Прям ушул, а? ITV ошондо бул жерге? ITV? Bu. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Hazır. Mınağından çıkıp varıp o şu Nimeге o kurğan aşağı qarap salasыңар да. Aha. Манерге баргандан кийин мына сай мындай болуп калат. Aha. Мына катып өтсөң, Arta мына şol. мынаның үстүндө да. O nerede da tura? О, ана şu. Anda çıkıp durup bir yaka kaldı керек ekan da tura. Жол барбы каду? Adam басқан. Мал баскан. Мына менен бар ояка кадыган жол жок. Ма- Мына ояк мындай болуп калган да, мындай. Aha. Мындай чыксаң карайсыңар да, мындай жоон ал, мондай эмне эгизмес. Kaldı. Калкы жоон энди мындай үчөөбүз калмаса кучак жетпейт да. Ба жет адам кулачышы жетпейт дешеди. Ошоларча. Жетті емес, biz 4-5 ta жеткен емеспіз бұл. Жок. Жашманда. Мына үчөөбүз турса, Жетпейді. эки карыч боюш ондай жетпей калабы экен. Машалла. Малда кичине болғансың, Досман. Кичине болгонсуң да сен. Onda кичинеден бір. Нар жактан жол жок, а? Кыйынбы? Мал чыккан. Жок, анам чыккан жол бар, но кыйыныраак сал үстүгө келет. О, неде коношо бар да, ошого чыккан кадуу жол бар. О кадуу жол эмне кадыган эмес да, мындай барып турган кийин мынандай болуп алгидей. Ya oytten çıkarmaydı. Ата мындай ат жүргөн жол да. Baya kıyın dostum. Фантастикалга кыйын экен анда. Мына кыр ачык эле чыкса болот, а? Мына сайдан барып туруп бияка жол жокпу? Бу сая неде тынчып анаяга сызат жаткан. Сыңзаңыз бар ғой, мандаға Вообще тике мощный. салып, о жерде. Şu kadırlagan жолға bir лақ өтіп olsak hele болды жетті. Ошо курган арчага жетишибиз керек, а? Şuradan ötüp ayak basıp. Хорошо. Küçük tikeler buradan posta diyorsun. Эми о тикендер мешайт камсы. Айырмасы бар да. Yok oyar слишком да oyar. Слишком болсо таза ачык болсо керек да. ачык болуш. Тамыр бар, о бар, бу бар, алгидей да. Кана сынап. Биттен чыгып көр, болсо неме кыласың, калганын чыгасың, болсо ошол жерден кайтасың. Şöyle gelip koyuyorlar ya öyle. Kim alın koşpay. Sekirip. Hay. Anda manda kılıp gidersin sen kupağında böyle. O ayda qayerda? Yaşparandan. Яспаранда болсоң, балык яспаранда. Бар участкадан. Ошондой. Яспаранда Ибрайым Sen üstüde geçelim. üstteki Ибрайымда кызыны мен келин кылып алганмын да. Açsana. Gülcemal. Кантыгыз айдап көрчү. Мен ошо кетсе жетчү мүмкүн. Şöyle geçecek oldu da basın. Токойго кирбейм. Шөйөккө коюп көчүп чыгарам.
Osman. Ha içe. Birinci yol biz ekemiz onda ha maşallah. Xuday buyursa. Cross bolganda hemen 116 bolganda. Oldu. Hoytten kadulaş kirdi men. Demek kelip aldım, yuta kelip aldım. Top tur ayda aytırsın. Tamam. Beylapsın da. Наверное, пока не знаю. Так, достор, бұл жерден таскілде ешкім шықпаған екен бұл арчағачы. Арча китепке кирген дейді. Шықпай тұрсын деді. Тақалып қалады азым. Şahit Kultat'ta. Hemen uçurup koydum. Çıksa olur da. Bulut ha. İyi ha.
Arkaraktan eki de geldi bolsa. Kıyın eken. Bunda içim çıkmagan eken yok. Bizim bala aydap жүргөндөр кoko бул жер оңой эле. Саңалап чыгып кетет кроссор. Hey neymiş? Tamır bareken. Şunda oldu da. Dalba yapız ha. Qayerdaki nazarçay. Ana dedi biraz ama sağ. Bir oytan qancha qoldi? Narsalar kesib edi bu.
çıkarsa O bitti. Sekirgenler. Arkası düşüp oldu. Cross ekin. Nezarlık önleyim lan biz görüşürüz. Nezarlık önleyim de.
Çıktık. Biz için нормальный сложность. Айдап жүргөндөр зың эле чыгып кетсе керек. ХМЗ'нын мотоциклі ХМЗ мотул дейт. Мотул кандай кошулуп калыптыр? Наклейкасы бар. О! Şermende. Koroz sayra otat. Возможно, эч ким билбегендиктен бул жака мотоциклде эч ким келбеши мүмкүн да. Потому что биз кайсы кырда отурганбыз. О, чокуда шашлык кылып отурганбыз. Онун балдар чокуга чейин мөңгү кар баргы жерге чейин жеткишкен. Жага уже аларга койсо жөн чыгып келетчи биздин балдар. Азыр локацияны коебуз. Локацияны коебуз бул. А? Мына шактарга бир нерселер жазылган экен. Нелер жазылган билбейм. Так. Эгерде ушул арча боло турган болсо, так 3-4 адам кучагы жетпейт. Точно жетпейт. Төрт адам кучагы жетпейт. 5. О. Шулар чабы? Нерселер жазылган экен, өтө көп жазылган экен арчаларга. Давай. Кучак неме кылчы. Көрөлү. Өлчөйүмбү? Ha. Майттан баштайын, а? Aha. Bir boldu. Hı. 2. 3. Tane. 4 tane dostum. 4 ha. 4 kucak. Senin kucağın kança çıkat? Bilmeyim ne. Mınday kıldım da. Mınday kıvadım ki mınday. 1.80 bara. İlk tigide lança. Güzel şimdi bize matasından şey kaçırıp geleni. Ha? İsteyeceğiz. Ya mayda karşı baş dostum. Kımızlık hem çıkıştaptır et. Karşı var. Işkın dep koyuyor. Hı? Işkın dep koyuyor. Эгерде ушул арча боло турган болсо, китепте жазылган экен. Чоң арчалардын катарында. Көрдүңүздөр достор, ITV'стен тик ямында чыгып келгенде эле жалаңдагы арча экен.
Эми тур келген болсок, может. Андан Bu turuşu. ушул Ha. башка эмес, а? Мынадан тикке чыгып барсаң, Жалаңа чыгабыз. ташка жетесиңби? Андан чыгып. Каяка айтсаңчы. Арчаны еңседик эле. Келдик арчага дагы. Буйрса. Шундан тике түшүп кетесиң. Тике түшөсүң да. Жолдо кымыздыктар эми чыга баштаптыр азыр. Бүгүнкү күнү 20 май болду, 21 май болду. Эми без приключения түшүп кетели. Ноларча экен. Көкчөптү айдашты билбей атабызбы биз, а? Уж проблема да мага. Aldığını kopyaları. Hop. Qanday? Arçadan ötür sol жаққа бұрасың, о каталог үстө. Маяқтан о жақтан өтіп кетші. О каталог көрдің бе сайдағы? О, нога тике түшүп кетсемчи. Қайсыға? Маяктан өтө албайм ба? Көрейін бе? Көрчү. О жаққа барып келгеннен көріп шет оңайырақ оқшатшы. Таштағыдан өтсең бұл екен. Мен өзү бая шу жакка чыкмакчы эдим, кийин наркы бетке өтүп кеттим да. Ой, жете эле өтөбүз жол болсо, неме кылыр? Короче, Нол огородко жетип, машина жол менен келдим. Тике мына окур менен чыгат экенсиздер. Мына окурдун башында экен да. Мотоцикл менен мындай чыксаңыздар, кадууга өтсө эле учу чыгып турат экен арчан. Көп деле эгиздемес экен, машина менен деле келип, пешком бир 100 метр чыгып, чыксаңыздар арчага жетсе болот экен. Бир арчага метка байлап койсо болмок экен. О, чокусунан чыгып бир байракты. Анча кызыккандар келип көрүп кетсе болот отурганча.
Olsun bir şarkı bize bir editler fazla. Tas al. Так, şunu men videonu ayaktaylı. Ha, mujiki. Videonu ayaktayız. Hmm. Kim aytdı? Немеге 7 адам кулачы жетпеген арчага болгон сапарыбызды ушул жерден аяктайлы. Кандай дейсиз? Ayaktayız. Дальше бул жака 7 емес 4 екен. 4 кулач экен, а чоң адамда. Мындай сизде колу uzun адамдар. 4 екен. Атасы менен башыга чейин чыктык ай. Арчанын өзүгө чейин бардык мотоцикл менен. Чокуда экен. Мынау досым ысырыктарын тат, мына арчанын ысырыгын. Мына кысаң. Келип атат. Келип атат. В общем, природа бомба. Şaşırgan bomba. Шашлык мощный болду. Biz чокторду өчүрөбүз, жыйнайбыз. Кеттилер. Как? Норм бы? О, машина турат. Бар екен портта. Деген бе? Қой музыканы. Музыкаң түгөдү. Музыкаң түгөдү. Музыканы қойып қой досым мені. Берке бияқа дейді. Niyazikiler mi? Ay eleman ekem şey tokşu. Kettik şöyle.